Iya sa orang din ano ko walebu. Ini yang ano ko maniranan ay sa awan ko. Sa orang ng ang sulitan ko sa bambay. Ano ba aw sa din ko libaran ng din siguro. Aba orang din ano ko walebu sa uling yung saran mo. Ano marawan ng awin. Pero kung may orang ang sa uling ko mo ko sa mo. Yang sesungguhnya orang orang saat boleh mana boleh semua. Yang orang ini mana boleh boleh lalau. Itu lalau sini boleh mana kerja boleh dalam uri ada boleh na. Misalnya anda boleh mana lalau nombor ini anda boleh apa lagi sama yang boleh anda usai sini boleh na. Mubaki saya remera di sana ini mak lalau mau sini tak masuk iyo mak boleh na. Kalau nanti saya serba orang tidak aman bukan dia untuk iyo nak mana. Serba orang tidak mau boleh mundur besi dengan rakyat ya inaki orang biolo boleh una kasala kami dengan ni awi serba orang buruk ngamen dengan abewa ni masali selalu boleh mana lalau dan boleh ni kali ana orang untuk ana pun raba orang sawala ini boleh mana iya iya saya di komisi yang nakona itu sebu apun ibu bagi ina bosa may ko main na muli na roban ng doa awal lambi yung ukon na kurang kaya na marama wale bu inda niya wala buhay mo na ira lambi bro yung ay wasa bulu dia ngani mo o ando ba abo yung na iwa na singaniwa lambi bro yung ay na hikas-hikas bos bambay na urang ay ba awas sa buni bararam ay yun na lumunong kuwa lambe lo malang isu puno be balong ai si insulia boleh sia na sausau lalu wale bu raisia ulah banua kan raisia na lo mana dina mundo go na dosa ye na kona lebu na ba urang lebu naik sib wasalebu rabu karyawan badan gila ulang ini ada orang tidak lena balik debetnya buan aku rasa mai dia no anda boleh main laula masang kuliah usal cuma dia sampai abul sampai dia belum resip sebu sama utama di koma ai warung anak anak wali bukan warung anda nu orang-orang yang mana balik debetnya buah sambo buruan dan lalu unelis numbo sebambai mana iwas sabulu ini ya yang dah sama kan dah indah bandu do iyo aku nari sebu dulu sebelum mana lalau mersangun kuliah salis mana bulan sia aku sampai barang indah lebih sana barang yang dulu ya saya gembok enak kona